isi jong ka KHADC hapo kajingalam UCEM uba tito Starwell kain haringkat ke Kongres Kharpuri EM Market uba rangkan sai Kharbuki EM katret UCEM ka hima meliam bat ki pulit ke enforcement kilalet kendang ya kidukan ki bom dan license hagani ke jingkhandra ki bor ka KHADC kila kendang lut ya kidukan di shana ki basyong di halenti ya kejat hayau maulong bat khang ya kidukan jong ki bom dei khasi ki bom dan license uba tito Starwell kain habakren syakinong thok khubor ulaong bakani kecingwan hi dalade haringkat ke isi kalongru ban penkendit benriu ya katanat enforcement bahkan penteri kamhok yala kajong kebenta ulaong ru baka ke HADC kan hukum ya katanat enforcement bahkan pet ngor khnang bakinong di shana bat kidukan kin om yo shu ban peli ya kidukan jongki Mana ke por ni sekendang ni ni halum le seberapa halum ha kini pakin ni seberapa halum le sikit kai lum no berapa ikal dasok ye bi kiskai ya kiskai bagya pak berapa stop nikal pak lagi kesini dorong oi nikal ye bi bola Ada license kan? Kali license. Kendan teh tendang baik. Kenapa sini kendan? Kendan teh pak weng baik. No question apa. Pina license song berapa? Kawin no kini ki plastic rute. Kawin no pasal ki plastic ro khai. Sab kholo. Ini jikarnya itu masalah penyok ini mah. Nama ko ang insure menta bagan ikan tuit menta sa manimi mangi ko ang insure kata yadan kata kami ngot ara sa kata ya sim na kali thap ikitiar ko kali kit ko okay demai mabusa services busa okay Jeruk kopi dulu. Resepnya dekat. घर में रखा है तो मोबाइल में हम कल लेकर पहला आ जाते नहीं हम ऑफिस में आ जाते कम से कम दुकान में रखने चाहिए ना डॉक्यूमेंट जब लाएगा तो ओरिजिनल में रखने जेरोक्स वाला में रखने अभी पहला बंद करो ठीक सब निकल बंद हो ठीक है बंद करो सीधा बंद करो penhap sudah
Benar setar. Menang loh ya. Ini kejunya. Municipal. Sedisi konsul. Ya, bersih sedisi konsul. Ya, bersih ke konsul. Kita municipal kadi tang municipal tak. Sedisi konsul kadi konsul tak. Ada tap Nè, mà ai submit license receipt di Bandan. Habis bon tu. Joli. Mà submit license renewal ni receipt di Ah, Bandan receipt office. di Bandan. Oi. So you have don't have a trading license, right? Huh? No. Only the receipt you can. You have got the trading license. No, you should have trading license. No, I thought at home. No, you should in the shop. Always keep the license. Kan yang penting ini kan yang penting bukan baru. And not only that, you have to pay. Kaya tera. I know. Ha? Namun license. Tutulok ko license dia tu rak na dukan. Abi. Bina license na suy dukan ni ko. Ha? Ka trading license. No. Bukan tak. Berapa sini? Bisa puluhan tanah itu. Jadi CM PhD kan. Berhadap setar berhadap tan supaya tan setar tan Kadi jong kadi. Ngai iya ka jing excitement yang kajing don yang kini ki beliau ki banabar ki basuan dan di madan kini ka put usam jong ka duduk kena takadau ngelawan lambat ki sustan bat ban de sundan ni kini beliau namar baki deitan ki nongsong madan di bomdan gini kot slah ki bobiang sundan ki trading license ki bobiang de takadau ngelaong ki staff ki sunga baki deiban pentina bagi ni beliau kin de ban song biang ni ka kajing kangla kan wan no nakapuas ko bat kumjuru ngilarung pikat tukat ni gidukan bat ngilalap bakin don ni trading license
bat hoi de si mentaka si numla ban kham sendat iki mereka don diproses atau bagaimana ban ai syukur siki bat mentaka ter bat hadin gitu hab bat close loop gitu kan di bahangi lawan mentan di bomdan itu kamla benda keno kedukti anu rai ngasoba ya mentahi to ini simlang ya keting kecil ba nadu usian ke mamalian ki menteri nang taki enforcement ki jungiru iba nakapor kiju lek ya kakam ke jongki rai ngai iba kalong kumjo kota kadau nakaliang jungi ke isi mentang sesimkia bagi enforcement ki jungiru gede ben pendengkam hok ya kakam ke bagi terai ndai tambah suong ba ilayo kam kalabiang rai gede ben pentrikam hok kai ke jumut enforcement kalau buat pentrikam ya kan ikain ke bangidon trading by non tribals hakaba minum ailat itu di benar batin suan dan hai paten yang negeri kejungi kembayo ya trading asan kembali hari juga pak dan nongrim hi kejungi ke isi kolong pat kembali bangi ong ba ikwa ya we dokhar lani ubrio benabar bo unyo trading asan kataru kambay kejumut ni kolong ban penduna dengan sultanan mentarasi kolong ba hadin bun senam bangajui begini gimadan gimadia kan di jusyong di kibri bukan apa dan dengan sultanat entah bang ini pardok personam lecong ba kiyo ban syong ba kendong akan surat ban sing hapanya na kentui kipat baru bakinya slok tilang namar ba persai menta kalau ngebatan dengan isen ya kiru bangin suong baki syong hasurok di dalam no ya kiru dari habagi di pardok personam itu ni na kentui kipat baru makin deh banda suwit yaki na marbakiru kiwan hangi ban kamay kendoy jakpo ngajuong berobor ba ngamla ban ra suloy kamyo license kadem dai kamu ihap apply saya ke license ni sakit suloy lani ngamla ban nya kali kamay kamyo ya permit kalong kajuru kani ketrit kalong kajui kamu kini diberi benar kina ban operate business kini tempat yo itu license kalong highly illegal tidak takada min persyang nakalian masongaru pan idon lang hani yang trade ban penting kena bagi ni beliau tiba sam apply to license bagi minyo license nama ada pengkai lepai ho ingale iban tengkoi ko mangaloong bat mentan do ngadang keli usia di menteri badang dan yang tiba syong madan hapo yudo ya kan ni ikwa ban penting kena mantarasi ya kan ngan ailat usia bat kaima ban penting kena ya kan ban ai ga report sanga hapo stayo ban penting kena bagi syong madan hapo yudo kimde bandan uweru barzela bansang mapo yudu amadan tahoy like na tang kitu gibladan dukan aslam gibladan gitu dinalasan biang tuwan la kataru na kentu yang mitri angli ba wat itu dukan di badan hapo yudu di bomdan gitu dinalasan do banten tikna bagi di bakha nginang wan ko kanum dai gasin do paling ko ngan pha gi enforcement gi jungi bagi de banle ka kam bagi de ban milabu eki ka rutin bagi dia banwan checking man kapot te nadu mentahi iba kai hakaliang ngongahi ngam ilong ngamlong satisfied ya karu komtrikam ke jongki ban nangihi min session kia kong ke isi ban ensure lagi ban penting na bagi ni enforcement jongi gede ban tre ka kamman kapot kata kawang ai piba kadang ke jingko ka akaru ha ke trikam namar ba teng ini ke daga buguram ni enforcement jongi ro Iwan isu wan buktu sekali tidak kuat asal ada bomdan kamu tim pendap ya kai ke bah ka office ka ha itu dan terkadang ngalong itu kan bagi session kia ban penting kena bagi enforcement juga di benda jadi kejiwan ini kalau bah ni pendendit benduru itu montre bah kai ke bangi kwa di khang kai ke bangi siang jadi gini jadi ambil jadi pun kinong ngelong kalau bah ni kwa baka ka an ke bangi dan di kwa ban enforce